Uništavanje albanskih radnji u Vojvodini nakon utakmice Srbija-Albanija samo je jedan primer i dokaz postojanja fašizma u Srbiji. Tako bar ocenjuju ljudi iz nevladine organizacije Ženski prostor iz Niša. Kako bi se skrenula pažnja na negativne strane govora mržnje i samih oblika fašizma, oni zajedno sa Centrom za razvoj ljudskih resursa i Odborom za ljudska prava u Nišu ove nedelje organizuju tribine i radionice povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma. Govor mržnje užasno opasan i da na govor mržnje možemo svi najbrže i najlakše da reagujemo. Poruke mržnje, grafiti na fasadama u našem gradu su nešto na što mora da se odreaguje odmah i to jeste odgovornost pre svega lokalne samouprave da taj govor mržnje ukloni, a organizacija civilnog društva će kao i do sada uzeti na kraju krajeva i same ukloniti neke poruke. Međunarodni dan borbe protiv fašizma obeležava se 9. novembra. Predstavlja sećanje na kristalnu noć kada je 1938. godine izvršen veliki progon Jevreja u nacističkoj Nemačkoj, koji je završen ubistvom 6 miliona nedužnih muškaraca, žena i dece. Načini borbe protiv fašizma su zapravo da što više dobijamo informacije i što više proučavamo istoriju, ali ne reviziju istorije, nego da se trudimo da razvijemo kritičko mišljenje i da se što više različitih strana dobijemo informacije. Primeri rušenja ugostiteljskih objekata u Vojvodini u vlasništvu Albanaca i opet ću da napomenem da ovom prilikom pružamo podršku albanskoj zajednici, zato što kao većinsko stanovništvo odgovaramo i treba da zaštitimo manjine. U kristalnoj noći, ili kako se još naziva noći pogroma, nemački nacisti su razorili, uništili i opljačkali bezbrojne jevrejske radnje, preduzeća i institucije. Između ostalog, zapaljeno je više od 1000 sinagoga, potpuno je razoreno više od 7000 jevrejskih preduzeća, kao i brojni jevrejski domovi, bolnice, škole i druge institucije. Do skora se jedan luksuzni restoran u Nišu zvao Crystal Night. Vlasnik je tvrdio da nije ni znao šta taj izraz predstavlja. Posle reakcije javnosti, ime restorana je promenjeno.